Bau Reverend Thomas Jude, ulalamnya ke gospel, buat kieng kibabha, nakawantaki ng sora, buat mentah, ya karikasikan dia, baru kawe, ngamtik, kumno, niya perkah. Katin kinong sora, kalakalong katin, jongka jabagrew, kasi benar. Kalarong nag-high school, kalarong nag-high school, kalarong nag-high school, kalarong nag-college. Ode tang kata, kalarong haki university. Hadung kata kendang PhD, lani ka doktoral degree, ayu yau blay, mana yang kini kecilha, nagapantay tanpa yang kasi, hatong tayo naman tamanjun, nilayalong babu saya, nilayalong pastor, nilayalong kendang di baper. Lembah ki mati babha jong sekretari jong ublay. KTGP sinot mensua kam hadir KTGP assembly. Kalau persyang balik ong to ay baka alpa tarik ujul manafnam kalau kasni kapagkapang nakabantajong kaya kasi nong yang jungi tim simperiang waktu tem di khot ke kawalan peres simperiang harai fnam al hajar khatnyo masmo banong kalang maburang ke GPS beli bang doktor mukul sama ubadan chief minister ke Islam ulah pediangnya ke tempat kami baka apa teriku benajun malasnem Kamde sultan gasni kerpang jom kaki tu assembly, Henry Gasti Wikalaya, baru